سردار، خیالی را متاسفانه کشتم. پلیس ها میگویند که خیالی را جنگاور کشته است. مرا هم انیق جنگاور کشتن خواسته بود. پلیس ها میگویند که کلتاکیلاس و جنگاور با هم دیگر همکار هستند. اگر کلتاکیلاس با جنگاور همکار باشند، آنها را یک جای میکشند. دروغی بی‌تمیز. آخر دستت برآمده بود کو؟ مگر بد شد جانم، یک جای شب را روز کردیم. بهار گفتنی زن را پیش نکنی. این شب آخر شبی که ما با هم بودیم زیا. تمام امروز با بهار صحبت میکنم. به این هم مشکلی بسیار دارم. دخترم را هم دیده نمیتوانم. سومن را گرفتن از بیتول میبرم. بعدن یعنی بعدی خلاص شدن خودم سومن را نزد خودم میارم. در حقیقت؟ در حقیقت. بهار بعد چی می شود؟ بعدی خلاص شدن من دیگر بهار هم از پس زندگی خودش می شود. چاره چیست؟ من چی می دونم؟ زهرا من اینجا می فرایم. برای خلاص شدنم جنگاور را دستگیر کردنم لازم. کوفیست آخر. از عدنان جسور دلگیر شدم. با بابای قادر صحبت کرده از این احوال خلاص شوم. دخترم در کجایی که نباشد پیدا میکنه، فهمیدید؟ بابای قادر، متاسفانه همه جا رو دیدیم ما. خاموش باش. جنگاور دخترم را با کجا که نبرده باشد پیدا میکنید. گپ همین. تلفنت را به من نمیدی هجری؟ این با کی باشد؟ حاضر وقت تلفن کنی تا هست؟ الو پدر؟ دخترم تو هستی؟ منم پدر. دخترم خوب هستی؟ خوبم پدر. آن جنگاور با تو کاری بده نکرده است؟ نه کاری نکرد. مرا گرفته برد و بعدن آزادم کرد. حاضر در کجایی؟ در خانه ام پدر. در خانه؟ در کدام خانه؟ خانه ای که در محل است. دخترم تو در آن محل چی کار داری؟ چی کار دارم؟ جوی من نزد هجری است. هجری؟ دخترم تو از جدا نشده بودی؟ او با تو خیانت نکرده بود؟ نه پدر، همه این بازی های وی زن افلاس بوده است. کدام زن؟ خودت میدونی کدام زن رو میگویم. بهوده مرا مپرس. مرا از هجری جدا کردن نمیتوانیم. با هجری خانه دار میشم پدر. آنها چه آشتی کردن؟ از آن ما از این راه خلاصی نداریم. نه خدا. اگر دخترم با او خاندار شود، این ما از این روی دخترم را به من نشان نمیدهد. بابای قادر، جنگاور دختر شما رو دزدیده بود. پس چرا او رو سر داد؟ من این همه را از کجا میدانم احمد؟ من ستاره شناسم. این را تنها از خودی او وقتی که دستگیرش کرد نمیتوانیم فهمیم. بابا قادر، عدنان جسور شما رو دیدن میخواهد. عدنان جسور گفتی؟ جنگاور رو از دست دادیم. چه خیلی آن صبر رو میگیریم ها؟ اوف. هجری؟ استاد؟ تو در کجا هستی؟
санамро дуздидан, ту хабар надорӣ? дуздидан гуфтед? Кӣ дуздидааст устод? ҳозир дидам санам дар хонааш аст. дар хонааш аст? чӣ хел дар хонааш аст? гуфтан ӯро ҷанговар дуздидааст. маълум ки раҳояш кардааст. чӣ хел раҳояш кардааст? устод охир раҳояш кардааст. маълум шуд ки раҳояш кардааст. ҳиҷрӣ, ту чӣ хел одами бепарво ҳастӣ, а? раҳо кардан худаш чӣ гап? устод охир раҳояш кардааст, яъне дигар чӣ гӯям, озод кардааст. писарҷон, ман чӣ медонам? агар ӯро бубинам, сарашро мекафонам, чашмашро мекобам, бинияшро мешиканам, пояшро мешиканам. ягон чиз гӯй охир, бигӯ. устод, ман вақте ки он ҷанговарро дастгир кунам, гулӯяшро зир карда дару ба рӯяш ба ӯ мегӯям. яъне ҳозир бефоида дар ҳаво чӣ мегӯям устод? о ҳиҷрӣ, ту аз ростӣ марди ҳақиқӣ будаӣ. ҳалолат бод. яъне маро гӯш кун. агар ҷанговарро дастгир кардӣ, ба ман хабар диҳ. агар ӯро дастгир накунам, озод намешавад. устод, ман нафаҳмидам. яъне ҷанговар ба озод шудани шумо чӣ алоқае дорад? бобо Қодир аст ки аст, дар дасти ӯ як навори видеоӣ аст, фаҳмидӣ? барои он сапро гирифтан ҷанговарро мехоҳад. имшаб наворо гирифта бояд ба устодам диҳам. чӣ хел гирифтани сапро роҳашро ёфтам. бо Шавкат бояд занг занам. ҳиҷрӣ, маро як кори таҷрибӣ баромад. баромаданам лозим. хайр, то боздӣ. аз ҳама хубаш, ман гапро дароз накарда мавзӯъро гӯям. чӣ хеле ки медонед, духтари амаи ман Мелис бо духтари шумо Санам дугонаи наздик аст. ба фикрам аз пушти Камоли Сиёҳ бо Мелис душманӣ кардан тамоман дуруст нест. яъне ба фикри ман. писарам, ту чиё мегӯӣ? мақсадатро дуруст фаҳмон. вай бобои Қодир, дигар аз паси Мелис нашавед. духтар ба хориҷа гурехта рафт. саргардон аст. оилааш инҷо парешон аст. бузургӣ карда дигар аз паси духтар нашавед, илтимос. писарам, ту чиҳо мегӯӣ? кадом Мелис? ман аз паси Мелис нестам. он масъала кайҳо пӯшида шуд. чӣ хела? Камоли Сиёҳ макони Суқротро ёфта гуфт. он масъала ҳал шудааст. масъала пӯшида шуд? ой, Камоли Сиёҳ чаро инро ба ман нагуфтааст? ой зирак, ой, маълум ки Мелис будани манро медонистааст. аз фурсат истифода бурдааст, ҳа? маҳв шудӣ ту, Камоли Сиёҳ. ту аз паси чӣ ҳастӣ, шербача? кани кушода равшан гап зан. вай акай Қодир, Қодир бобо, ай бобои Қодир, не чизе нест. ман меравам, бобои Қодир набошад. ман меравам. ман хайр, то боздид. раҳмат, саломат бошед. паноҳатон ба худо. алло Шавкат, маро гӯш кун. таъҷилан ба анбор биё. бо чӣ гапши? савол надеҳ, кор ҳаст, зудтар биё. одами рӯзадор ғам мечида. бале, чаро ин фикрро накардам? Шавкатро ҷанговар гуфта месупорам, аз бобо Қодир сапро мегирам, корам тамом. ҳобо, аз ростӣ ин мешавад. оҳо, ин ҳамон попи моност магар? бале, кани рафта ӯро гирифта оред. ман рафта устои хатнагаро биёрам. давед. ягон чуқурӣ ҳаст ки ин се бадбахт ҳамуҷа набошанд? ой бародар, нагӯред, одами мусалмон аз хатна мегурезад магар, а? исто, ой бародар, исто. рӯзатро нишон медиҳам, Камоли Сиёҳ. тамошои филму синамо будааст. харчанг пухтааст, гулҳои сурх овардааст. ба хайр шавада. бетарбия боз аз ман пинҳон кардааст ки бобои Қодир аз паси ман нест. ту рӯзатро мебинӣ, ба ту нишон медиҳам. о ҷасур, ту дар куҷо мегардӣ? хабар надода ғайб задӣ, а? бешарм, ҳоло ҳам Аднан мегӯяд. чӣ шудааст? медонӣ, худамро ба зур доштам ба рӯяш як мушт. чизе нест. як лаҳза. чаро ман инро мезадам? дигарҳоро гӯям ки латукуб кунад ӯро. Камоли Сиёҳ, ту каме маро инҷо мунтазир шав, меоям. эй, чӣ шуд Аднан, ба куҷо меравӣ? каме интизор шав, ба инҷо биё, боз мошин туро назанад.
акаҳо бовар кунед аз ман нашунидед, аммо дар берун нафаре бо номи Камоли Сиёҳ ҳаст. Аз даҳонаш чизе ки ояд гуфтан мегирад, ҳамаро ҳақорат мекунад. ту чӣ гуфта истодаӣ? ба худо ман намегӯям, Камоли Сиёҳ мегӯяд. Пештар бо ангушташ инҷоро ишора кард, гуфт ки агар дар дарун чӣ қадар баксиёре ки бошад, ҳамаашро фалону беҳмадон мекунам. Гуфтам ай бас, яъне чаро дашном мекунӣ? маро ҳам дашном дод, қаҳрам кард. кӣ будааст он Камоли Сиёҳ? дар берун аст, дар берун аст, дар берун аст. ҳозир ба ту рӯзатро нишон медиҳанд Камоли Сиёҳ. куҷо шуд ин духтара? ӯро хуб лату кӯб кунед, ақлаш ба сараш ояд. чӣ гап аст? ту кӣ ҳастӣ ки дашном мекунӣ? шумо чиҳо мегӯед додарам? чӣ хел шуда? ман шуморо бо ин варзишгар буданатон боз кинг боксёр ҳастанд. кане хезед гум шавед, дар чашмонам натобед дигар. Камол бародар, 2 дақиқа бекор намеистӣ. Ба хайр аст, чӣ шуд бо саратро дар бало гирифтор кардӣ? чӣ медонам Аднан, яку як бора ба ман ҳуҷум карданд. дашном ҳам накардам. ман худам нафаҳмидам ки чӣ дард доранд. биё мон аниқ коре кардаӣ, вагарна чаро ба ту яку як бора ҳуҷум мекарданд. ба худо коре накардаам ман. хайр биё равед. ин ҳамон попи мо нест магар? худи худаш. Камоли Сиёҳ бука попа барем хатнаш кунем. Бука Камоли Сиёҳ бука бош. ба худо ақл намегирад сардорам. ин ҷанговари бепадар чӣ хел хайлӯра кишта бошада боварам намеояд. ин бадбахт ягон бор одам намекашт, ин чиша нафаҳмидам. беақл ҳамаш аз паси калтакелас шуд. ҳамин ин корҳоро ӯ мекунад. акамнал ба худо дар бадои ачкиём задӣ. ами фақат ами дум би калтакелас намеги рӯз метиҳам ура. писарам, калтакелас ба он одам ҳамкор нест магар. калтакелас ӯро мисли худаш кард. сардорам агар ами 2 нафараро ба ҳамдигар ҷанг бидозем ки метавонем ки ҳардушонро дастгир кунем. осон як кор кунем, ҳардушон ранги занако қарӣ кунанд акамнал. анаҳа 2 занаки ба ҳамдигар ки ҷанг кард сироҳшон фош мешавад. тамом. левент, ту ҳамин инҳоро худи ҳозир фикр кардӣ? бале сардорам, ба фикри мӯи танат хеста. ту девона ҳастӣ. хурдагитон заҳри бадантон. ин мардак поп гирехтестай. ино паси поп барои чӣ медаванд? поп чӣ гап бошад? будаве мардак. зу бука бош канон бука бош. Я Аллах. чаро ту мегурезӣ Шарофиддин бародарам? бин, барои ту шуда як устои хатнагар овардам. дасташ бисёр сабук аст. ту натарс, дард намекунад. истохир бародар, ба куҷо меравӣ? помогите. чӣ гап аст инҷо? шумо аз ҷаноби поп чӣ мехоҳед? комиссар, мо Шарофиддинро хатна кардани ҳастем. Шарофиддин гуфтӣ? Шарофиддин ки аст? сардорам, Шарофиддин ба фикри ман поп аст. гӯш кун, магар номи поп Шарофиддин мешавад? мумкин ягон рагаш тоҷик бошад. хомӯш бош Левен. шумо аз поп чӣ мехоҳед? гуфтам ку комиссар, ӯро мо суннатӣ мекунем. суннатӣ. канон, ту девона ҳастӣ? ягон попро хатна мекунанд магар? охир поп мусулмон шуд. мусулмон шуд? бале комиссарам,
танҳо хатнааш намерасад. агар иҷозат диҳӣ онро ба ҷо орем ҳамаш пурра мешавад. устои хатнагар, бе ҷаноби попро гирифта меравем. як лаҳза, модоме ки ӯ мусулмон шуд чаро либоси попро мепӯшад? акай унали на мусулмон шуда удат караги неста, вале агар хатнаш кунем мумкин ба мусулмон шава удат кунохи. пас хомӯш бошед. охир ӯ намехоҳад ки хатна карда шавад. магар бе хатна мусулмон мешавад комиссар? чӣ хел мусулмон? охир ӯ поп аст. комиссар, ҳиҷрӣ васила шуд, калимаи шаҳодат овард. ҳамаи мо шоҳид ҳастем. ҳамин хел не рафиқон? шоҳидам ман. бале бале, мусулмон шуд, шоҳиде мо. сардорам, агар ин мусалмон шуда бошад дигар ягон илоҷ надорад, ягон роҳ надорад. бридан дар ко. барин, дар хонада барин, чӣ кунед, масъалаша бинед. хатнаш кунед. чӣ хел хатна кунӣ ҳоло истед? вай, аз поп мепурсам. ҷаноби поп, ту дар ҳақиқат мусулмон шудӣ бародарам? агар гӯям ки шудам, канъон маро хатна мекунад. аз ҳама бад аз шавкат буданамро мефаҳмад, аниқ маро мекушад. агар гӯям ки мусулмон нашудам, қиёмат мешавад. ё худоё, ту маро бубахш. дидед охир нашудаам мегӯяд. ҷаноби поп, ту чӣ хел одами мунофиқ будаӣ? аз пушти ту шуда ман ҷустуҷӯи шавкатро раҳо кардам. яъне ту мусулмон шавиву аз савобаш як қисмаш насиби мо шавад гуфтам. модоме ки намехостӣ, чаро нагуфтӣ ки ин қадар саргардон кардӣ моро? аз инҷа рав гим шав. тамом ҷаноби поп, метавонӣ равӣ. дай бог вам здоровья. большое спасибо. устои хатнагар, то ҳам рав дигар. комиссар, аз калтакелас хабар ҳаст? ҳам барда картакелас ҳам хатна карданӣ? ба ту чӣ? калтакеласро бо ҳамкораш ҷанговар дастгир мекунад. чӣ? қай чӣ? ӯ бо ҷанговар ҳамкор будааст? санамҷон, чӣ кор мекунӣ? гулҳоро об медиҳам, иҷри намебинӣ магар? туро об поша мехоҳ иҷриҷон? накун, не, накун. санам накун исто охир. санам чӣ кор мекунӣ? санам накун аз барои худо. либосома бехорат кардӣ. шо, тамом, биё, дигар намепошам. Тамом, биё, об намепошам, қавл медиҳам. ба ин чӣ шуд? об хушк шуд. не, кушодааст. гулро ана ин хелоб медиҳам. не, накун иҷри, накун охир. чӣ шуд майдачам? ана накун иҷри. наравист. охир бародарам, чӣ хела? ба ман либоси ҷанговарро пӯшонда бурда ба бобои қодир таслим мекунӣ? ту чиҳо мегӯӣ? ин фикрат хато? бачаҳо маро зинда ба зинда мекушад. охир рӯи он одамро намедонанд, танҳо ӯро ҳамчун ниқобдор мешиносанду тамом. бисёр ором шудам. он одам маро бинад, дигар ниқобамро нигоҳ намекунад, рост маро мепаронад. сафсата нагӯ Шавкат. то вақте ки бо ту ягон кор мекунанд, ман омада туро наҷот медиҳам. не келасҷон, бузургҳо мегӯянд ки номард бошу, зинда бош. барои метавонӣ маро номард гӯӣ. Шавкат, бас кун орзу карданро. ман туро аз хатарҳо чанд бор наҷот дода будам. гани инҷо бишин. гӯш кун бародарам. мехоҳӣ ки ман дар маҳбас пусида равам? бояд он сабро гирам. чаро намефаҳмӣ ҳамаро? ва боз мехоҳӣ духтарам падарашро ҳамчун қотил шиноса? илтимоси хел накун. барои бародарат некӣ кун. хай майлаш, ба хотири рӯзои гузашта бародарам як хизмат мекунам. майлаш. раҳмат бародар. неки агар маро бикушам ба бин. беҳтарин инсон ҳастӣ. ба шумо мардакем бародар. раҳмат. ёдорӣ канун мара киштанӣ буд ки омадӣ халосум кардӣ. хотири ҳамун рӯзо майлаш мекунам. не зуҳроҷон, чизе нашудааст. хубам ман. шӯҷонам, барои занг заданат ташаккур. то боздид.
уфе куҷо шуд ин ҳиҷрӣ сару либосамро тарк карду рафт рӯзатро нишон медиҳам мисли кӯдак ҳасти санам сару либосамро тарк кардӣ ин чӣ аст а? ин курта ин куртаҳоро дигар кӣ мепӯшад намепӯшанд магар ин куртаро рафта зуд иваз кун ҳиҷрӣ чӣ хел охир иваз кун гуфтам уф боз мисли ҳамон пӯшидаи ҳиҷрӣ рафт дигар курта пӯш дигар курта ивазаш кун ту ин куртаро чӣ хел пӯшидӣ а ҳамон куртае ки доғи лабсурхӣ дошт нест магар ман ба ту нагуфтам инро парто нагуфта будӣ набошад ҳозир мегӯям рафт парто уро мунтазири чӣ ҳасти ҳиҷрӣ зуд рав иваз кун духтар дар ҳаётам ҳамин қадар курта дорам дигар надорам куртае ки барои ту ҳадя гирифта будам намепӯшӣ ҳиҷриҷон кадом курта бошад гӯё ки намедонӣ ҳиҷрӣ куртае ки ранги гулобӣ дорад ҳамонро мегӯям рав онро бипӯш ранги гулобӣ ранги занакӣ аст ман намепӯшам онро пӯш гуфтам туро намепӯшам ай мепӯшӣ зуд рафта бипӯш либосо зебида келасҷон зебо ба худо аз ҳақиқияш фарқе надорӣ яъне ки монанд шудаӣ ки масхара дорӣ а лабе хуш калтакелас чӣ шуд ҷанговарро ёфтам ёфтӣ яъне ҷанговар наздам аст ӯро зуд ба суроғае ки ба ту мефиристам биёр то ҳам сабтро биёр пештароед меравем бародар агар ягон хатогие шавад медонӣ ки ман мемурам ӯ одамро фаҳмида намешавад боварӣ дорӣ ки ӯ маро накушта ту маро наҷот медиҳӣ не шавкат ту чаро метарсӣ коре намекунанд ба ягон амбор намебаранд ман аз пасашон таъқиб мекунам бо ту коре карда наметавонам туро наҷот медиҳам кори ҳамешагии ман ҳамин аст охир ту худат медонӣ саломат бошӣ калтакелас дилма бисёр пур кардӣ кани пештаро рафтем хуш ҷанговар куҷост ӯро чӣ хел дастгир кардӣ дар ҷангал изашро ёфта аз пасаш шудам вақте ки ӯро бекор дидам дастгираш кардам ҷанговаре ки як худаш одамҳои маро мезад ту худат танҳо чӣ хел ӯро дастгир кардӣ он тарафаш сири кори ман аст ҳамин аст ҷанговар одами солим ҳеҷ монанд нест ӯ монанди як гадое ҳаст ба худо ба ки ё чӣ монанд буданаш ба ман дахт надорад ман дар қавлам истодам ҷанговарро ба ту овардам ту ҳам дар қавлат исту он сабтро ба ман диҳ чӣ саросемаи калтакелас медиҳам сабтатро саросема нашо бобои қодир ҷанговарро чӣ кор кунем ӯро ба амбор баред корашро он ҷо тамом мекунам аммо баъзе чизҳоро бояд аз ӯ пурсам
صبر در کجاست؟ صبر رو با او دهید. از کجا میدونم که در این همان ثبت هست یا نه؟ چی باز برای تو یگان نوتبوک بیارم مگر جناب حضرت کلتکل است؟ ثبت در دستت. در کجایی که میخوای رفته بین. خیر، ثبت در دستم. رفته باید شوکت را آزاد کنم. من دیگر این کورتا رو نمیپوشم. بسیار زیبیده است. بسیار شیرین شده ای. دخترم با تو مژده دارم. اون جنگاوری که تو رو ربوده بود در دستم. چی؟ جنگاور رو دستگیر کردی؟ بله جانم. بازی رو نسبت کارهایی که به تو کرده جواب میگوید. پدر تو جنگاور رو میکشی؟ این آدم جنگاور گفته کی رو میکشته باشد. هرگز نکن این کارو پدر، او رو نکش. جنگاور چند بار مرا از مرگ نجات داد کن. هجری پدرم جنگاور رو کشته نیست. ای برادران، ما هم خرسند بودیم که پاپ را مسلمان کرده ایستاده ایم، اما فهمیدیم که دروغ میگفته است. اکای برای خدا چیکار کنیم؟ همین آدم را بازوری مسلمان کرده میشود آخر. بازوری مسلمان؟ این کلتکلس نیست مگر؟ اکا با خدا که او است. از پسش تعقیب کنید. کشا در را کشا. اینش باز چی است؟ کنعان دیوانه از کجا پیدا شده؟ این زنت همین نمیرسید. از دست نرود، دستگیر کنید او را. احمد بگو جنگاور رو بیاره. اول میپرسیم بعد گورش میکنیم. کیلاس با خدا اگر مرا بکشم با بی منتر چی کار میکنم؟ مرا بگذارید. باید شوکت را نجات دهم. او را میکشند آخر. من تو را میکشم خزنده. تو و برادرت را کشته این دنیا را از دو حریف افلاس تاب تازه میکنم. اکا باهوش نمیوه. چخیل باهوش نمیآید؟ او را باهوش آره. با سرش پرونه در خوابش مرد. دیدی؟ باهوش آمد. نهایت با تو شناس شدیم جنگاور، ها؟ ای کلتکلس بدبخت گشوشیدی آخی مرا میکشم.
وای، با دستی خودمان بچه را سپاریدیم. آنها از راستی شفقت را میکشند. آه برادرم. با دیخطی تمام گروه ها جنگاور با موتورسیکلش aynı زمان از ساحل گذشت. چی؟ جنگاور گفتی؟ بله زود باشید. تمام لبن در 1 دقیقه میرسد. جنگاور گفتی؟ به عقل جنگاور رو میگن در موتورسیکلش خیلی در لب ساحل دیدگیان. ساحلی؟ لب بحر. پسرم در ساحل بابا خادر انبار دارد. بابا خادر اونجا باشد کلاس هم اونجا است. اکاونال با دقت گل بازما گوش که گل در بالای مرسدس لوین شما در گپ نداره. گپ نیست. لوینت کلتا کلاس رو دستگیر کرده جنگاور رو هم دستگیر میکنیم. تو دختر من رو چه دوزیدی؟ تو خودت کی هستی ها؟ آو چه جونه. دخترم رو چرا را بودی؟ چی مقصد داشتی بگو؟ گم نمیزنی؟ خوب؟ خودت میدانی کلمات رو عرضه کن. شوکت دیدارو به قیامت. کلمات رو عرضه کن. اکا بخدا مرا نکش. چه نکشم تو را؟ اکا من جنگاور نیستم. چی ها میگویی تو؟ قاعده بغدادی بزنم من جنگاور نیستم. دروغ. ما فکر میکردیم که تو آدمی با دیل و گرده هستی. چقدر آدمی ترسانچک بوده ای تو؟ ها؟ حیف بود بر تو. مثل آدم هم مرده نمیتوانی. تفو! با یادت بگی توفته هم مردک به قاعده بغدادی قسم خوردم. چه مرا باور نمیکنی؟ ایقا که باور نمیکنی برای کلتا کلاس پرس. با خدا اینه برای کانون دیونه را پرس اون مرا میشناسه. چی میگوید این ترسانچک؟ اکا از ترس افسته میگوید بیا کشم رو رود. کلتا کلاس ما رو فریب داده است. من شما را گفتم که جنگاور نیستم. خدایا من چیکار میکنم ها؟ بهترش بابای خودی رو زنگ زده گویم که شوکت هست. جنگاور نیست دیگر ما چاره ای نداریم. شوکت؟ الو ای بدبخت های من خلاص شدن بده. اینم من زنده ام. وای شوکت زنده هستی کو؟ یه بدبخت با ایزون کشیده میگه زنده ای. من زنده ام. بدبخت تو این کارو رو نخالی کردی که مرا بکشن تو من خلاص شوی ها؟ وای برادر جان با خدا تو رو نجات دادنی بودم و میدونی از پیشم کنعان برآمد. همون کنعان اگر همین تقه جنگاور نمی بود من بر وقت میمردم. جنگاور گفتی؟ تو رو جنگاور نجات داد؟ ای صبح بفهم که تو برادری من نیستی.
برادرجان من اینم یکی جنگاوره کنه سویازی خیر ای شیرینه یا خدای مهربان من اوف و من چی؟ کی برادرت هست کی نیست؟ خیر حاضر رفته خبری مژده‌دار را به زهرا میدهیم بعدا یک جای به نزد اون نل میرویم در کجاست جنگاور؟ در کجاست؟ سردونم با فکرم ما دیر کردیم چی خیل دیر کردیم ها؟ چی خیل دیر مونده؟ مردک بی کرده کلاس هم نیست شما را صدقه گلبازم کنم فکرتون خطا با چی خیل فکر خطا ها؟ تو بر این آدم افلاسی کوچگرد پیش رو میرویم بچه ابله چی خیلی گپ زنی های؟ خداوند از تو راضی باشد اکی جنگاور بیا مچت کنم با فکر نکنی که ما آدمای خولیم جنگاور همین تو مردکی یا زنه همین مردک باشه یا زنه اگر زنک باشه من زفتا از چاقش کردم لباساش پوشیدم و فکر مقلوب شدم عزمی جان سلطانم ماشینی سرخی من کنی؟ میدانی این خیلی شد سپارش دادم ماه آینده دسترس میکردند بسیار دیر من حاضر میخواهم زود رفته ماشینی سرخی مرا بیار این دختر چرا ماشینی سرخ میخواهد یا خدایا کرته او را دیده به یاد آورده است البته سرورم حاضر رفتم من میارم ماشین را عزمی جان سلطانم تا باز دید اصلا به شما ینگه خیلی شیرین است بسیار آدمی خوب است ها درست زهرا زیو آمد زهرا؟ زیو آزاد میشوی درست است؟ بله آزاد میشوم خوشحال شدم با واسطه این ثبت خلاص میشویم انشالله سلام جانم بسیار خرسند شدم البته پدر جانی من شاه دخترم خانم بهار وقت دارید کمی صحبت کنیم؟ بله جناب زیو بفرمایید میایم دخترم حاضر میایم کنه بیا مایده چه خانم بهار یعنی اولا به شما چقدری که تشکر کنم کم است یعنی سلامت باشید سالهای دراز من را وقتی که من نبودم مادری کردید و من از شما یک کاری خوبی دیگر میخواهم بفرمایید گوش میکنم جناب زیو یعنی اکنون من به جایی رسیدم که آزاد میشوم خدا خواهد سقراط باشد مرده است یا نمرده است نمیدانم کنانی دیوانه از پسم است یعنی چه خیلی که فهمیدید بالای سرم بلا بسیار است من میگویم سومن را گرفته به نزد خواهرم روید چه خیلی میشودم بخشش اما من این کارو کرده نمیتوانم چرا کرده نمیتوانید نفهمیدم یعنی من عدنان جسور رو اینجا گذاشته به هیچ کجا نمیروم عدنان جسور گفت بله حیف بر تو این زن از حد گذراند ها اما خانم بهار خواهش میکنم جناب زیو لطفاً مجبورم نکنید یا خدایا همینش نمیرسیده نه این خیلی نمی شود من باید از این زن رهایی یابم برای این اکنون وقتی بازگشتی میلیس شد جانم با بهار گپ زدی میرود صحبت کردم یک درست پس میرود کنی رفتیم ثبت را تماشا کنیم رفتیم تماشا کنیم
این چیه؟ آدمی پس تو فکر کردی که ثبت راز راستی با تو بدیم؟ مرا فریب داده از بیشرف. او کلتا کلاس مرا فریب دادی. من جواب این راستو میپرسم. اکنون چی کار میکنیم زیو؟ چی کار میکنیم زهرا؟ امشب رفته ثبت را میگیرم. دیگر چاره نیست. خیر تا بازدید. جناب پاپ، جناب پاپ، تو را در آسمان ها می جستم که در زمین یافتم. ارو امک جون در شلپت صدق من مسلمانم تبی پکزل بروده. مانید این گپ ها را جناب پاپ، خودش چی گپ است؟ من باید تعجیلاً گناه هایم را تازه کنم. اگر دانی که دیروز چی کارها کردن، چی کارها. این مرک یک آدمی کلان پود دلوی گور رسیده سوزرم گناه میکنی. برای در یکون شرشره خود تباش و گناهت پاک میشه. بیاید رفته گناه هایم را تازه کنیم. بخشی شوکا من به چند لحظه شما فهموندم من مسلمان چوه من اثر نمیتید روم. جناب پاپ گپ رو دراز نمی کنم، کوتاه نخ می کنم. بیاید رویم، بیاید رفته گناه های من رو تازه کنیم. اما که شما حوضی برینی از 4 روز دیگه گناه کنین میلش بعد بیا میریم یکون جو میشیم همه گناه تا پاک میکنیم. رفتیم، بیا به کلیسا رفته گناه های من رو تازه کنیم. بیاید به کلیسا رویم، التماس میکنم. بیاید رفتیم. همون نچه دست بگی ای برات قدم قربون برای قطعی همون یک کلیپ کن گناهات همش میریزه. آخرین وظیفه تو نیست برادر. نیست تو چی کار میکنی؟ با اهل دین چرا دست میبرداری؟ کشاله بدهی. از کلان سالان همین خیل پند گرفتیم. ای بس هیچ کس دست نبرداشته است. من به این جناب پاپ میگویم که گناه های من رو تازه کنیم، اما گناه های من رو تازه نمیکند. این وظیفه اون نیست مگر. جناب پاپ درست گفته است. گفتی بیا گناهی مرا تازه کن، آنها خود به خود تازه نمیشوند. موسفید اگر تو گناه کرده باشی رو به درگاه خدا کرده دست گشاده دعا میکنی، توبه میکنی، انا آن وقت خداوند تو را شاید ببخشد. گناهان چنین پاک نمیشوند. تو دیوانه هستی چی؟ توبه نمیکنم. من گناه تازه کردن میخواهم. آخر گناه تازه کردن نمیشود. رفتیم، تو باید توبه کنی برادرم. رفتیم توبه کنی. آخر نگذاشتید که یک گناهم رو تازه کنم. نگذاشتید پاک شوم. لا حول ولا. یا خدایا گناه های این بدبخت ببخش. جناب پاپ، جناب پاپ، خدا تو را به نزد من فرستاده است. استغفر الله استغفر الله. جناب پاپ، من یک خزینه داشتم. یک دوستی ابله خزینه مرا دزدید. خزینه ترا دزدی؟ بله، خزینه را دزدید. شما خوب فهمیدید. حاضر من را عاجلا یک خزینه یافتن لازم. شما از اهل قدیمه استانبول که هستید، یعنی خزینه ها در کجا هستند خوب میدانید. میگویم و من گویید که خزینه بیزانس در کجا هست. رفت آن را یابم. من باید زود یک خزینه یابم. پسرم تو بیمار هستی. تو کلت کار میکند. در این زمان خزینه بیزانس در کجاست؟ جناب پاپ، اگر آن خزینه را یابم حتما حق تو را بدهم. توبه. پسرم من تو را نادرست فهمیدم. نسبتی تو خطا فکر کردم، مرا ببخش. تو بسیار آدمی پاک دل بوده ای. من به تو یک سراغه خزینه بیزانس را میدهم. آماده هستی؟ آمادم جناب پاپ، آمادم. ناحیه شوراباد دیده ای؟ دیدم. دیدم. خانه قدم قربان دیدگی هستی؟ آن جای را هم دیدم. باور که خزینه را تو میوی. انشاءالله. آمین آمین. در پشت خانه قدم قربان یک قبرستان موجود است. در را میره درون همون میدروی. قبری رقم 120. انا نمیدونم قشلاقای همون زنجیریه قشلاقای شوراباده انا مجده هسته خزینه. فهمیدم جناب پاپ. حاضر قبرستان قشلاق زنجیری رقم قبر فراموش کردی؟ ای بچه قبری رقم 120 بکن خزینه در زیر اموای. از هیجان جناب پاپ. در کلت خوش رو جا کن. فهمیدی؟ یک قبری نیم کنده رقمی 120. فهما قبری رقم 120. قبری نیم کنده. خداوند تو را هدایت کند ان شاء الله. همیشه برای هدایت گفتند دعا میکنم.
آمین آمین. خداوند تو را هدایت کند انشاءالله. спасибо محسن. ای شوکت بلوط بزنه پاپ شیده کو. خدایا توبه من مسلمانم. توبه استغفر الله. اوه از عدنانی جسور خلاص شدم. ملیس؟ ای عشقم جانم، خوش آمدی دخترک زیبایم، خوش آمدی. یا خدایا چی شده باشه؟ چرا ملیس این خیلی پوشیده است؟ خیلی زیبا شده. ملیس جان یادت کردیم، خوش آمدی. خوش باشی جانم دختری امکم. استراحت به تو فارید است. تشکر میکنم. خوش آمدید خانم ملیس. خوش باشید ولی بخشش نشناختم. کی هستید؟ فراموش کردم. به وجدان رو ببین. کمالی سیاه. خانم تولین، عدنان رو نمیبینم، در کجاست؟ عدنان وای رفت. یک دقیقه، با کجا رفت؟ به زادگاهش رفت. یک کاری تجلی بر آمده است. رفت. عدنان از راستی به خانه اشون برگشت؟ جانم گفتم که به زادگاهش رفت. خیر خوش نکرده به کجا رفته باشده؟ زهرا جان خودت میدونی او بعضا این خیل کارها رو میکند. خدایا باورم نمی آید، این غیر امکان است. با خیر است. چی گپ است خودش؟ ای ملیس جان نپرس چی حادثه هایی که نشد، همش رو به تو نقل میکنم. کنی به خانه رفتیم نقل کنید. بخشش نوشی جان. بسیار زیبا آمدند. کلچه قندهای سیبین به هجری بسیار محقول می شوند. بنفشه؟ تو از کجا بر آمدی؟ این کیست؟ باز او را خانه می درورد. این دیده هایم در حقیقت باشند. حاضر به تو نشان می دیم اجری. درو کشا هجری. کنی درو کشا. سنم؟ حیفی معظم بودنی تو هجری. چی شد سنم؟ این را با من چه رو دیدی؟ چی رو؟ یک سوئیس. این دختر کی است هجری؟ تو چی خیلی این را با من روا دیدی؟ مادامی که دوست داشته داری چرا از من پنهان کردی؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ او خواهری من است سنم. تو با حسیاتی من چه خیلی بازی میکنی؟ تو چی خیلی این کارا با من کردی؟ سنم خواهرم است میگویم، خواهرم است. حالا هم باورم نمی آید. چی خیلی کردی این کارو؟ چی خیلی؟ اکا چی گپ است اینجا؟ تو رو اونقدر دوست داشتم که تو رو از همه زیاد. چی؟ اکا گفتی؟ خواهر چه؟ اکا؟ معلوم می شود که اکا خواهر است. یا خدایا از شرم زمین نمی کفد که درویم. هجری خواهری که دربارش نقل میکردی همون است؟ آخر چرا اومدنش رو به من نگفتی؟
салом ҷонам. хуш омадӣ. хуб ки омадӣ. ман Санам. Бунафша будӣ не? бале, Бунафша. аз шиносоӣ бисёр шодам. акат ҳатман дар бораи ман ба ту нақл кардааст. шах шуда наистед? мисли хонаи худат бимон. лутфан биншин. ҳиҷри, ту ҳам биншин. мисли хонаат роҳат бош. ҳиҷрӣ, чаро нагуфтӣ ки хоҳарат меояд? одам пештар мегӯяд ҳамин хел не? ягон омодагӣ медидем, ҳамин хел дар ҳолати омода набуданамон омад. ва чӣ хел духтари зебо, чӣ хел духтари беозор хоҳар доштаӣ. бисёр маъқулам шуд. дӯсташ доштам. раҳмат Санам. хоҳарам аз шаҳрамон омадааст. ҳуқуқшинос мехонд. инҷо барои пайдо кардани ҷои хобу истиқомат омадааст. яъне маро ҳам сюрприз кард, хабар надода омад. кори хуб кардааст. истед ман барои шумо қаҳва дам кунам? Санам, лозим нест. не мекунам, ҳозир меоям. ака, чӣ гап аст, ҳа? ё ин ки ту аз мо пинҳонӣ хонадор шуданӣ? бунафша, акат аниқ дар бораи ман нақл кардааст. мо бо акат номзад ҳастем. ҳиҷрӣ, ё ин ки ба ӯ нагуфтаӣ? гуфтанӣ будам, аммо ҳама кор яку якбора шуд. майлаш ҷонам, мушкиле нест. ана ман худам гуфтам. ҳафтаи оянда номзадӣ мекунем. номзадӣ мекунем? номзадӣ яъне фотиҳа? номзадӣ мекунем? дар бораи фотиҳа суҳбат накардем? ана ҳозир суҳбат кардем. дигар корро дароз накунам мегӯям. ҳафтаи оянда номзадӣ кунем, баъдан рӯзи тӯйро муайян мекунем. хайр набошад, ман мехезам. шумо акаву хоҳар каме байни худатон суҳбат кунед, якдигарро ёд кардед. баъдан боз вомехӯрем. бисёр хурсанд шудам. аз ин пас зуд вомехӯрем. ман туро гусел мекунам. не ҷонам, не, шумо инҷо шинед суҳбат кунед, ман худам меравам. ҳозир меоям. хайр, хоҳарҷон, хонагиҳо чӣ хел ҳастанд? хуб ҳастанд, салом расонидан. алайкум салом. бунафша чаро хабар надода омад? ака, аз ростӣ бо ин духтар хонадор мешавӣ? бунафша ҷон, ман хабар доданӣ буд, аммо фурсат наёфтам ки бигӯям. ҳама чиз яку якбора шуд. охир модарам ҷанг мекунад гуфта, барои ҳамин нагуфтӣ? алло устод. алло ҳиҷрӣ, дигар дар хонаи ту намеистам. гуфтам хабардор кунам. чӣ шуд устод? дар хонаи зуҳро меист. устод, ё ин ки озод шуде чӣ? не, саб дар дасти бобои қодир аст. хайр, чӣ кор мекунед устод? бояд коре кунам. хайр, то боздид. ҳозир рафта он сабро бояд гирам. бунафша, ман як кори таъҷилӣ дорам. ҳозир рафта ҳал карда меоям. сардор дар фурудгоҳ дастгираш кардем. ба хориҷа мегурехт. фикр кардӣ ба куҷо меравӣ? ҳоло бо ту корам тамом нашудааст.
نیست. در همین جای هاست، ولی در کجا؟
تو اینجا چیکار میکنی؟ این رو از کجا گرفتی؟ تو کی هستی؟ چرا همیشه مرا یاری میدی؟ خوش جنگاور، خوش کلتکیلاس، اردیاتان و خانم خوش آمدید. من هم منتظر شما بودم. سردارم اگر این مسلمان شده باشه دیگه اگر علاج نداره، اگر راه نداره، بریدن درکو برین ببرینش یا خونه دا برین. چی مسئله شبینی خط نشکنی؟ چه خط نکنی حالا ایستید؟ با خدا از حقیقیش فرقی نداره، مانند شده ای. نهایت با تو شناس شدم جنگاور. اگر از درون این موشی کلتکر از بفرویا که وظیفه ما در شدی چم اسپرم امی جمعی برون میرم. اکا اونا سوکرات مرا مجبور کرد، مجبور شدم. اکا دامولو اومد. کدام دامولو ها؟ حالا این را نکشتیم. در اینجا خزینه مزینه نیست، پاپ مرا فریب داده است. یک کار باری کلتکلس نمیکنی، خیال میکنیم که کسلی. این چی است؟ غالب مسابقه بعد طاقت زیاد هجری و سنم میباشند. شد پوشه جناب پاپ رفتیم، تو باید توبه کنی برادرم. رفتیم. با من امکانیت میدی ملیس؟ نه نمیدهم. تا صبح زبانت کشاده میشه. سر مرا ویران نکنم، خیلی در ماشین بشینین. سلطانت از دست میرود. ای ناخلف، موازین و دخترتان را تنها سحر پاپ جدا کرده میتواند. اکاونا دین اخبار تماشا کردیم، میگن چوچو کلوبی توی داره. چی کاری که میکنی آن ثبت رو گیر. اینجا خزینه مزینه نیست. بله کراسین دراکون. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Hey, the only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer. سلام علیکم، من میرزا سبینه خواننده فیلم دیدن جنازه رقم 1 شهر دوشنبه می باشم. من امروز با کمک استادانم به آمریکا رفته تحصیل میکنم و با شما خوانندگان عزیز توصیه میدم که سینما به آمریکا رفته تحصیل کنید، چون ما جوانان آینده وطن عزیزم. So many places, the things that I did, yeah, with every broken bone, I swear I lived. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. Oh, I wish that I could witness all your joy and all
comes, I'll say I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that Life Prep isn't your typical school. It's a place where uniqueness is celebrated and hard work is appreciated. Our mission is to give families an affordable, Christ-centered college prep education that inspires students to grow to excellence, academically, socially, physically, and spiritually, to become passionate leaders who will transform the world. If you come to Life Prep, I can guarantee you a few things. In the elementary all the way through the high school, you'll have teachers that actually care about you as a person and not just as another student. You will build lifelong relationships, not just with local students, but with students from all around the world. You'll have all the tools and advice necessary to pursue the life you have imagined. hope when the moment comes, you'll say I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. Yeah, with every broken bone, I swear I live. Life Prep is a special place with incredible people. And you'll fit right in. First up, Ibrahim Abdurrahimov. Yesterday, found myself in the city near Piccadilly. Don't really know how I got here. I got some pictures on my